Pag-uwas sin linugyaon, uno naman baha imanjari jumato, amon sarang tapag halian. Assalamualaikum. Yari manyo tiyo patumtum pag-uwas sin linog. Sawa pag-uwas sin linog yaon, mataod manjari jumato, hangkan nasubay tuod kita alert, iwan di kita magpanik. Hasupaya, makatali kita maraya. Bihayaon, pagbitsarahan ta bang uno naman yung mga possible jumato. Atau manjari jumato, pag-ubusin linog. Hasupaya, pangbiadin tayo ni pagtakamahan. Muna-muna, imanjari jumato, amunain, aftershock. Pag-ubusin linog yaon, amin nakauna linog, aon pa yan manjari jumato, amin mahina-hina, ibansin, mas makusog pa din sin nakauna linog. Amo ito yung pagtawagin nila, aftershock. Bangway roong patud na check marayaw in bay, ayaw na akaw to magbalik palom. Pasalan, adakala, di ta kaingat-ingatan, mga aon na bagbag sin semento, amin mahinang sabab, malubuin bay. In hikarua, manjari jumato, malubuin mga buildings. Siwuda mataas, mababa, dakula, malago, asiwi, mahulog in mga debris. In hikatu, manjari resab, jumato in sunog. Pasalan, nagkaliga di mga poste sin kuryente. Iban, manjari, nagkangi atau nag-leak in LPG, iban na sing kaiban ng pa mga chemicals. Hangkan na, banggita hagwa na, lumayo na kita din ang mga buildings. Poste, labiluwa na poste sin mga kuryente. Pasalan, delikado tuod ini, kaulugan kita sin debris, iban na sing kaiban ng pamanjari jumato doon. So, lumayo-layo kita ang mga haini. In hikaupat, amin manjari jumato, amunain landslide. Atawakan magkahulog in bato, iban lupa, deng hataas bud. Iban manjari resa binijumato in magsipak in lupa, iban maawon in malaggo, lungag. In hikalima, sipais, manjari jumato in tsunami, atawakan alun panjang. Bangin bay na to higad dagat, pag-ubos, aon advice si mga kiwakilan mag-evacuate, ayaw na ko magduarwa, lumayo na ko magtuy, deng higad dagat, madto na kita paluwal, amin, mataas, amin makasiguro kita, di abutan sin Allah dagat. Insyaallah, lapas kita niyo dahil hakamumulahan. Uno-uno katan, yadto ha, Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita magpanik. Iban, dumungog kita ha mga advice sin mga kiwakilan. Labi aula na mas malingkat, mang-aon ya asalta, emergency go bag. Ayaw magpasaplag simpit na, atau akan fake news, iban, kagunahan taray-sab in tumabang ha mga tao barhajat. Tumtumon na to, inlinog, di takapagangan. Sumagawa, manjarita ini, pagsakapan. Bangaon hila